Kobeng kuro baako a onom ewo atwema Nwabeja South Mesnimu ewo asantememu ha na kuyadwuma pa na otaye enra emumranche ene ekuyafo ho efrens antwefo ese wonom ewo asemka ne nyina na ese adwumako bi aba won potam ho a wofra onom FJ Mining Company Limited na wonom adwumadi awodie ewo Jimra Forest Reserve no mu no ade a etete akuyafo a ombo potam pa enunti onom 5 days so de atom mpanimfo ka bi wom tichu santemantan sofo na afenso mpanimfo a ohwe kwa brinto dwumadi so esen manimu ye ommo panyinam na wamra mpotam ho na afin omra mahwa adwuma bone a adwuma ku se na yom betimi asi won kwan na onom ebenya nsase edaye wonfu na wanya nsuo esan so edaye wonwuma opani a ogina mabuno no animu na ode wo nsem nyina to dwanom nana edusi poku na ode adesre eto mpanyimfo nim se mo amamu a anha de adwuma no ye no ade a ebeha emrantie ebeha kuaye ene asetena empotem ho papa iba ye onsia obia se won community ne tenase oma ye omo board omo dwe omo banke wo asase ne so saudi gu a obema ne sei se sika se na de bema no twani ne nya we because wonya krata akura ne nso so aban ye sera His Excellency John Dramani Mahama afen so regional minister Mr. Frank Amwakohene afen so ye papa Mr. Wisdom Buama a na ye MC atwema Nwabeja South ya se empo aban ne krata ama ye FD minu asa ene dai ye catch say monje ne kata ni if say Sub Mining and Minerals Act 703 no ye kwado wa violate that law no we cheche so we dey ni mo adwiki form enti ye munjira so no monye ne kata fan free nsem ya kwa what is saying okay japa enti no ko fa bi wa afuo anam bo ka twa wa dey committee man ni aben ti me saban so amra no be yibo ga ntu o mayen ye choba aja ma fo pa no ma beto ne enya bia bi ko mo fo pa se djuma bi enya bi etifie me ye do na me ko shebe nkunu mu chofuo ne ma tuo me kam stopeti mi le ko jom ko digaba me jo de ne me nya ka mi le ko jamensam me ti mi shesa mi ni obi a anu ana mi di de shame me school eti da se be ye ko show sabo kan bo ga ni de yan ko mi abra on ti gbanya yan kana ni ko asai e bi se tu na atutu na ehu wa tutu ni ko mi ensa na ehu e bla ka ho eti bo ga ni de ko mi akra because of that issue ya bring a letter from police station some member some akoka say company I friend FJ Minerals aba be forest mu mining wade tutu amana to akuafo krofo ma na ye kwhye wo mo se wo mo kwan enye obi an so ebetimi agina no emema na etu onye di busa wo mo se wo kwan besi den akuafo akrofo ma kwa akoye adwuma ene a yetie eye nana edusi poku woni akuafo amrante na maba wa mabuna onom Kobeng atwema Nwabeja South Mesnimu ena ekasa ye na wano se no nsentwafo eda wo ho eko ora Mike Collins ano ena kwanchafo a woda FJ Minerals Limited anon ena ebisa no se openi ne omanfo kanyi se otete won papa ama odwumadi awodie so no ade ekotia won kuaye ene onom asetra potam ano ye ne sen press conference a ikuni ye no omo se ye makuafo enkofo enye ne kre ma mobile mo de mani ehu ohu ha omo a ikurumafo no asenza ase no omo san de to so se ye ne ye sasa ase no ye me de se mo mobile mo de mani ehu bi kwadu omo boy bia ne wa ma mobile mo de mani ehu se enye ne kre se ya wo ho eboban ma yitimi eye adwuma no ne kwan so no ye hwese ye be design hye ne so EPA fo hye Mineral Commission fo hye Forestry fo hye ye be di ni nyina so aye ne pepepe ekuru no so no de eye social responsibility as a company ne ye no so e be koso ya ma ekuru no ma bibia ye fine ye ba ha hye se ye ba be set up almost there 5 months what ye fa so kra mo form ti se what say kurumafo na ye press conference ka se ye ba ye tutu amana ye ba ye bo akuafo ne ho nkeka ho enye ne kre asase no se ye even operation bia involve security for no amene bam police for it mean for mom no so abem tinya de a men bia de etu akokuru se okotututu anaso okohaze obi de enti a mo gina so mo yesade nyina ne se ye ba ye nyina medi ye illegal mine ne koso no omo na ye sa illegal mine no enti ye ba ye no ye so ya make sure se ne aban de am ye tumi se ye meye dwuma no ye nhwe mo bi nkututu amana wasase ne so ne eka ne meda ye so because EPA be hye se ye nhye se ye ya ye san reclaim asase no enti se obi kotutu amana na wo tama ne tutu amana na wona
they be hold you responsible. Sai and I'm to you to say yema illegal miners no into Shamano American media companies. And no mujina sona omudia press conference. Omo ehase na omo yes press conference. Ye wo omo pictures ye omo videos a omo gina asase no omo illegal mining. Ti now na ya ba na omo ntumi illegal mining no. Ma omo ba mo distraction omo cause. Ti no e ba na sa no. Na say omo tumi dey force omo ye false accusations in normal ending editorials. Say be omo wo problem bia omo betima channel e dey abaye no betena so e dey nkomo. But the enemy say ese be ye dwuma no. Na community ni nya so ba so. Say be mo hwe dwuma akoso nyina na amana mena da nyina community ni nya bibia mfiri so. Nkofo be ye dwuma ne ko asabe ye dwuma di bidi no. Ye hu say school na wa ha no kra no omo ne bangawa teacher for bom te omo fiku masne be kira de wa ha. Coach ya plan ne say be bibi sa de amon. E kwan na enye e adwen say ni DC bedi nkomo na drip machine no ya powerful no mo so de aye e kwan no. No ma bibiri wo no ma ya kwan wa ye be ya ma community so enya so mfa so. Ene a yeti eye penin kwantrefo no eneda FJ Minerals Limited ano ura Mike Collins na no sie no ena ensantrefo esanso ne ekuafo ene omanfo omo mpotem wa hodo enso so ekasa ya womo ekire wo madwen no womo ekire se ensan bebre ewo ho a womo ekire se enokra ebia enim womo so ne ensantrefo ekasa fa eho Nkofu biane wasoro nase munga sana menti se kuro no so ya na mbese nkofu ebe mbane acha meti kurum haya na mebi a me ba se 2 weeks na mabese nko ye adwuma kaka me sawo kumase nkola na wo nti me ba bi a medi 2 weeks na ma akwa yesu mo bi a mpame nti bi da bi sokorada fa hache me bi a ne kwase ntwa toro bi etro so ene a yeti eye woni a otempotem ho ena wo nso akire wadwene